grupa Top of the Pop, vi evo da možda da se predstavite široj javnosti koja vas ne pozna, vi ste tu domaći skoro, jel? Pa jesmo. Ko ste vi? Mi smo s ove strane S ove strane Učke, da. jesmo. Iz Pule, Kringe. Evo, pozdravljamo i Kringu, i Pulu, i cijelu Istru. Jesmo, domaći smo. Ti nisi domaća, ali kao da jesi. Da. Drži se Istri. Da. Sad imam tamo i službenu adresu, tako da sad jesam, da. Nećete mi se tako lako riješiti. Lipo je u Istri, nekog Istrijani i zaista jeste. Evo, ja sam došla u Istru jer me privukla super ekipa. Onda me putovanje dovelo i do Marijana. Da, ja sam isto tu sa Pulom konektiran jer sam bio u vojsci u Pulu, tako na Muzilu. Muzilu, da, stoji. I imam tetu Nadu, Kolenc i Herberta, oni su moji roditelji iz Pule koji su brinuli o meni tada, oni putem pozdravljam Pulu, tako da nečakinja mi je sad u Puli na fakultetu, tako da cijelo vrijeme neko od moji je u Puli. Bilo nebo nas je spojilo, jel? Rekli ste za pjesmu Bruno Krajcar je tu zaslužan za nju. Bruno Krajcar, Danijel Načinović tekst, naš Nikola, kako bi Mario rekao, motor benda, tata benda. Da, koji se ovom prilikom ispričava, nije mogu doći imati druge. Odmara još prije programa. Da. I uglavnom Nikola nam je napravio aranžman i pa mi mislimo da je pjesma super, mislimo da je zapravo baš ono što smo mi, predstavlja nas u pravom svjetlu, onako veselo, energično, prpušno, pa čak i malo možda, evo, primijetio si retro. Mi volimo, evo, da nam stavljaju taj pridjev, jer i sviramo na kraju krajeva i retro glazbu, sviramo dosta i moderne glazbe, pokušavamo pokriti što više toga, mi smo cover band, ali evo, koji sad je krenuo i u autorske vode. Je li ima gaža dosta? Ma, ima previše, da. Previše, da, samo tako, da. Da. Kakva su očekivanja večeras? Najbolja. Prvi Bićemo prvi sigurno, smo. Nastupamo, mislim. Znamo, da. To je to. Glasajte za njih. Naša očekivanja su već, ako oko toga pitate, već su ispunjena. Tako je. Važno je sudjelovati, jel? Mi se baš super Pa zabavimo. ne, važno je pobijediti, definitivno, a mi smo, ovo je nama pobjeda, Da. To znak kad ćemo opet više. Piti šampanjac s pogledom, evo tu na Cresi, Krk, ovako za doručak, pa mislim da je to pobjeda, da. Evo, kad vi nastupate prvi, to može biti dobro, a može biti loše, kako vi gledate? To je najbolje. To je najbolje. To je najbolje. Možeš uvijek reći da si bio prvi. Mi kad smo vidjeli da smo prvi su bili yes! Dakle, pjesma ovako malo nostalgična, rekao bih, malo budi neke nostalgične momente. Stvarno, ti si prvi koji je to rekao. Ima neke ovako, ne znam, malo me podsjeća na retro neki stil. Mislim da je Mario donio taj dašak nostalgije. Da, taj dašak nostalgije kroz govor. A više po meni onako, barem ja kad pričam o nekom u svom dijelu, meni je onako dosta motivirajuća pjesma. Motivirajuća. Čovjek ne gubi nadu, više onak da daje neku nadu, idi dalje, kreni dalje, tako da nešto što bi nam onako danas trebalo, ali super.